Karibhoy District Cricket Association na kashitrik banay risaw kala yoban pelong ya kajingjit ikirang bagi thayla kai cricket ki bakin sa ya kabala tip kum ka cricket talent han na kabenta ki kardan under 14 under 16 but under 19 ya kani ka cricket talent han la pelong hamadan ya kai jang ka bernihat ha kabala yu iya kajingwani shiminta de ki khon samla ki bran kajing thrang banila kai cricket ha ka te ka talent han lawan Banidon Bentalang do President ka RBDCA ba Rional Kharkamni Secretary ka RBDCA ba Michael Kharhunai ki coach ne ki level repair jang ka BCCI Unitesh Sharma Usumit Gurung ba coach Biswajit Das harangkat ki khot jang ka RBDCA Nagalang ka Karibhoy District Cricket Association ni pelong yang dekat talenhan dasngi melasai pada yang dia po panihan arpuai arpuar kan dia po umsning dia po patarim madan patarim bat arnyo arprat kundai kan dia yang dia po madan umbuda kan dia talenhan kejupu jungi kalong ba rekat ke terlang jung kami Meghalaya Cricket Association kejupu jungi kan dia kalong ba nginwat ikna padam sap hak cricket hoi mentarung iladun ki players Karibhoy ki ba different category player di Shimbeta nak state berbeda dengan don Shabar kadang-kadang di Lek kemudian kebangin ngimduna ki players Henry inang wala katarung inang wat show syaki kendong kin straight iki kena jungi ki badan kasap cricket ta kadaung organize tang ikini ki talenhan kebangi lap tang ni apa ni adru don ki kena ki bam ngimtip ki don kasap cricket ada ki lai lekang ni ki shisha ki don ya kasap syaki tekene kati kalat kebangisim kalat kebanikong kebangile man organize haburuk ki caka but kini ki talenhan ni lai caka ki bangi in perlong in shortlist ki players but ni la man krek karpang ki haki academy ki bangidon but wat man pha baru ba kendika komtak ki yo la kai po ka district ki jungi ndiki yo represent ka state but kari boy kini ketika jing persang ka jungi na kalang RBDCA pemana kapor but kani kasin ko bangi shimenta ko bangi kadi tang mata sini ibun kena samla tam gini kena under 14 ibanang stang dilekai kerta ko badang kena rekai la don kasap dilekai cricket tekane ka jing angnut ko jungi ngit scam ba kalong success dalam i mata sini kalong successful kon community borok gini lai caka ki bangi dap ni pelong kin long ya bet ya nanti ban kerpat ikin bikpa ikena bikin pha ikun juki ma ngimtip ikun jungi ki don sap samla jungi ki don sap hake teng dari gila lekai teng pitip oh kita nak football kita nak cricket kita nak hoki bukan terter nanti ada film persang mai bat ya kebat mai bat ya kebol tip kita nak sap hakono no tekane di kerpat juki soba pha ikun juki kini light li jaka ke ba inang ya kita musling ban sa bat nompo yo ban isha ikna di bukan sap hak cricket kini kita under 14 under 16 ba under 19 nang kena nang la ban guru miki kemudian saya kasap na shim pula he report ringi shim shwa gini under 14 16 kini kiba rayon sap ni la ban ngapit ki player kiba one menta kidon kiba yu ya kan state ru tuan tang arpanai lai panai la tip dan sap tang mata sistem don kila boy adu pania syajit aja state dah em pro pat sedang berkentai tabakentai giduna ni ri klampoy nang community kumugidon nanong po di kelak rupa kan tay bla ina kai am musting gidon tinggi community ba lasai kan don nang ne ngim tip yo kiwan tenre kumbulong mentahi i player kan tay labun buat kumbulong mentahi kategori kan tay art league under 19 senior team gidon player kan tay ke bela kai nang state ke bela Shabar academy budon ngi gede Karibhoy Cricket Academy wa peju Shankar Newar gidon ki coach ke pelapas na po MCA idon ki coach na MCA bagi jumpa academy ke jungi Karibhoy Cricket Academy bagi ni sing sa pemna pajba ru peladap sistem tam kena academy kene kadon hijik siu belum bala andre bubun ki kena ki pot bor ban siu tinggi flight free dari bala mi ke pagi bala kadon ki pai minimum fees aspa tak bagi yo football set andre bubun ke sponsor hi ka MCA nadong sedok hendu ki tiar kitar kids ki nadong sedok bubun hi tiar
बैटिंग करो, बैट उठाओ आप, अभी बैटिंग वो नहीं करना, बैट उठाओ, बैट किया रेडी हो जाएगा ना, ये नीचे पहले ही नहीं करना, बाद में आएगा, ठीक है, सीधा बोलो, ठीक है, ठीक है, आप लोग जाओ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाथ में कैच होना चाहिए, हाथ में एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से आदत बनाएंगे अच्छा। अरे बोल लिखो, अरे अच्छा बोल, भागो ना, तुम नहीं बोला। गुड, चल, वेरी गुड, बॉल को क्यों नहीं देखा, इधर आ जा, भाग, वॉच द बॉल, कैसे ये इधर में क्या, इसको देखना खाली, इतना देखना पूरा, चल, वेरी गुड, बॉल को देख, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड।